ba kaji kendu jungi ya sembut menteri jong kajala sa Kristun song ni layo banyakran badia beliau jumut ba balai ba sarkar adu menta kapala ban proof ya kata kaji dawa jungi ba akal last meeting kabangi ya kendu badu rangba menteri rangba jong kajala kondat ke sangma haka khat artlek jong jemang laong ba ya kata kademan sungi on sapenda laki lai teliki cabinet meeting tikum ta ngila ap ikilai teliki cabinet meeting kakam jai bat ngila wan phai biang sha surok kumba ngila mendak pa tengba hadian bangila kendu ya menteri rangba sembut menteri rangba jong kajala ngila syam ba ulap patai ba balai ya kanika demand jungi ampalaban approve ula ong ba nakaliang jungu ula admit ba kaladon kata delay ba kamyat kumba kadebanya namar bahaka cabinet meeting kabalai kata kabalalong hak arkunyo trek menteri rangba beri pejak kuli puti absent tani kam jawaban wan ngimtep nak kadau tang bagi ong ba absent jadi nak kadau ba kimkwa bakin approve ya kata ka demand jungi hak kajing bom dalang jong menteri rangba di pejak kuli puti kumta Kristun song ula ayang ya kata ka assurance ka ba 101% hak ba ula ong ba in the next cabinet meeting ka education baganika demand jungi kan day top priority but kinsa approve 101%. Ya kata ka 101% ngalakeli biang na sembut menteri yang sa piang yu mana kat 0% piang 101% yang dila ong ya kata license wala da pikeli mapiru insong 101% ni tikumta ngila ya plejumut bangila ong desa ngingin ni up kan ya kata ka cabinet meeting ti yang lada pi up yang ni cabinet meeting yang ba ki sinai kita kino hikai ba shang state bagi ko bakin lenyo sieng bakin res bakin tia nak masuk ti kumta yang ba ikarpat ya kino hikai bakin ba kin lenyo selagi jong ieng ti ikarpat ini bangin pensungutu kino hikai bakin lenyo selagi jong ieng hindrai nga bat mengi bila ong ya sembut menteri ba kata kalong ke bae banyimla bangin sim ya karai barngi ngilong tang kita ki ba represent ki ndai haka first time hi kumangala ong nadu basang baru ni deki leader halaka jong kan nomrem ki kumta ngi haban let bat ngi haban ngin pensaya ki ya kata ka bangila ya kran me bat ka syang ka decision jong ki bat mai iru yong ba i respect ya kata ka decision jongi ndai yong ba my wish and the wish of the government kata di bang quote imo take kumbai yong mi yang my wish is that the teachers will go back home to get a sound sleep kata ka di bai yong mi tang quote bi dia kata ka di tang ka jingkwa jungi bangi ngini ban but unta